یەک دبێژێ ئەز و ژنا خوا مقەرسیەت کن ئەم پەب ناکن ماژبووی چییە؟ ئەم ژنا خۆرە ئەم مقەرسیەت کن ئەم پەب دچن پەپچوونکێت کن ماژبووی چییە؟ یاویش بووی چییە؟ ئانە پەپچوونک دنابەرا دو ئینسانەدا دنابەرا ژن و مێردا دنابەرا جیران و جیراندا پەپچوونکیش بۆی چی چێت بێ؟ یەک ژوا ji çizgiya İslamê ya herdû yan yek ji wan ji çizgiya İslamê derdikeve êdî wê pevkevin. Watê got weke got Xwedê gotî jin û mêr bi hev re muamele bikin heqê Xwedê Teala çi heq dane jinikê mêr wa heqê jina xwe bidî da nexweşî çê nabe. Xwedê Teala çi hiqûq dane gotiye bi heqê mêr e got jinik wa heqê mêr bênê cih şer û pevçûn çê nabe. İslam dibêje çi? دبي بپیرکی خوره و عاشرهن بالمعروفی بپیرکی خوره بقنجی معامله بکن جوارا باش بن اخلاقی و بلال بوارا پیرکی و قنج بی خوش بی قنجی و اوگو شپیرکا خوره اهل مالباتا خوره قنج بی اگابات بی پیک بینه نخوشی در ناکبی تو بی پیک نینه وی نخوشی در کبی ها پیرک ده چizgiya اسلامی ده حرکت بکی او اسلامی خو پب ناکبن میرک د çizgiya İslamê de jina xwe re muamele bike jinik dengê xwe nake yan ew ji çizgiya İslamê derketiye yan ew yan jî herdû ji çizgiya İslamê wê derkevin ew jî wilo çêbî ka em hayata Pêxember Aleyhisselatü Vesselam bicî bênin ka Pêxemberê me bi pîrekê xwe re çilo muamele kiriye em hayata jiyana Pêxember û pîrekê yan bixwênin em jî weke wa bikin ka bê me nexweşî wê di nava malê de wê çêbiyan çê nabe nexêr çê nabe.